ole achani la lo lom le vek cheu si ha rickshaw driver tual thi chung changa khanin thu thar om le nima sela hen thu por an thu pos hi ni somni le paruk le ni somni le pasari a an thu pos ania an kar hello khop maya ma se chuti rol chonin thu in kal deuh hlek om ning ka ria ang po chun se kan han chia puat puat anga comment lama nei dan kan lo soi liam liam mai don dia January ni somni le paruk sang ni le somni le pali sia ha auto rickshaw driver thattu ni a riat zinga mi pakhat police te kuta impeve talo atlan bo hlan pui atia riat bok chu mi pui thin rim kutna tak tuarin adin hmuna ngai tu om hle ni a thudon ani sia ha kan palai thudon danin tol thattu ni a riat mi pali zinga pakhat police kuta impeve talo chu voin tlai khan mai satla a thalai rualten manin mi pui thin rim kut thlak awangin na takin a hliama police ten mi pui thin rim pungkhawm hi thelin kut tuar hi damdaw in pan pui nima se adin hmuna thalo hle ania thudon ani tin ni somni le par ruk a khan tu chu an ron siama MTP lampangin ni somni le pasari a khan tu chu an ron siam vele boka hi a in kal deuh hret nin ka hria a kho khat theu si hi enge omzia o katia an han chia chulzom le ngal mai don dia January ni somni le pasari sang ni le somni le police ha auto rickshaw driver thattu zinga mi ni a ring hel kan bo manase pu ne zawa faparaka khuwa Myanmar chu mi kutuarin a thi sia ha kam palai hne na tanga thudon danin auto rickshaw driver thattu ni a riat mi pali zinga tlanbo manase chu nimin khan mi pui thin rim inzong hmu in kut an thlak na hliam tur lovin a thi a police te an thlen chuan mi pui hi an om lo awangin tutenge kut thlak tu hriat thei ani lo thu le anuna chan man ani lo thu kam palai chuan a soi ani aruang hi an kholam a lak ani to bok ani heti lai hi an voin khan mara MTP general headquarter phoi tu te chuan auto rickshaw driver tual thina chungchanga poi khoi tu ni a hriat te hum him tuma mi then khat ten an pu chu an ril ru anat thu thuthar la khom tu te komin an soi ani MTP chu tual that tu ni a rin an man zinga mi pakhat chu aruang an dana hmun hril tura an hruaina MTP te motor hmanga phur ani thu le heta hian mi pui le police nen in chuin ruang an hmu nu a po police ten long tlai chu san thei lo tura an dan be tlat nuwa MTP general headquarter le CYLA te nen tang duna thei top a anin nor nuwa an thutiam ang nge in tol that tu hi mararam leilung nge tuipui ferry thlenpui anita a ruang hmu ani theinan thei top an chhuah na kara ani lo zonga pu an ni chu an thin rim an hriat thiam lo thu an soi baka hetiang rik room thil thenga hian hruai tu te zai ngai thiam thin turin mipui an ngen ti an soi bok kha kan thu don dan le kan thu mu chin ania heta hian hlan puya ni somni le paruk zinga an thu posa chuanin auto rickshaw driver thattu nia riap mi pakhat police kuta impe ve talo hlan puya an tia police kuta impe ve talo ani ni somni le pahnih zinga an thu posa hian chuan heta po he police che zinga impe ve talo tlan bo an ti le boka manase pu hne zo fapa raka khuwa manase ti ani le boka an thu posa hi inkal deuh hlek chu omani ti hi achianga amma ani le mani po em boi viau ni in a hriata em po chu ni sela chanchin kan ngai chang zelanga tuna ni somni le paruk nia an thu pos le ni somni le pasari zinga an thu rom pos hi enge in ngei dan ti kha khoi takin comment lama kan sei hodon nia in zawai in ni man nom vekule